TV anopa no nsia ekosi anopa no woche na ebe jejede nsama ekoso e wo social media no na abobo ano ene ebetu bi apete wo so ama won so wate mo host dan ejo adaye chiamo ya makwa Edmoba KUMAWOOD TV Koowaa Jumede so isa breya ekosi se no woche ebebo ene entina nsama aba e wo social media no so no ye betu bi apete wo so ama won so hu de eko ene de ebe nyina. Yes, that's say Abibia said I make no coming way na yam fast da Emma Boafwa Abibia no one edgebre edio musica esoyasne Emma Yediko Jumedi Ebrel as a PSA and comma or D4 Nana Yoboa or Jape Chrome. Baba say Odisha Bia na Jimukano in norma basa a mobro why in Yanka craft for Munina Mossano. So I say I no pay Muntu to make her na Momra Jape Chrome na moba obey my dom. Edidi mu ntade hyemu yade mu kra no sebe so sebe anyado odine duro beka mu amayaresa etimi ayemo de titiro ene abusuafo a wono madwene mu ka wo mu tena no pay wo chichi ne benche mu na wo hweye na sebe wo de hye bia na dwene mu ka ne kakra wotimu nsenu ne ye bia no ekire se enoma enkoye wa adwene mu abotwi na fa ne koda na ye odifo na na ye boa o Jape Chrome papa say obey wadom and anope ama wonso no okrani etimi ajepa anope waso ya sinse twitwe na yediko Jumedi bro yeah live on Facebook KUMAWOOD TV GH live on YouTube KUMAWOOD TV some darkos initiative some darkos TV so yeah live and baby a wo hwe bia no ya better was six television stations no doso then anope wajebre no what choose KUMAWOOD and I say home television yabusuafo a omo chichi ne benche mu nyina nkanka abuchirefo yeda mu nyina ase brakwako ne abusu ebu nyina no yeda mase sade chen bia no mode mu data ehweye yeda mase mon comment mon like mon share na afofo so enya bi hwe ena no pay meri edi Diane eduhine asana ma Bishop Lumba akwaba no the motivation am dey mo anope is as simple as ABCD and the motivation am dey ma and say be patient nyabotre bibie mu no nyabotre wo nyabotre no na o work it towards it yes because say o abotre na say o say o menya abotre intimate ho kwa me ka me cho say sabi adwuma kra na enwi pay yo mfama e yawade mpo a enwi pay yo mfama whilst you being patient you work towards it. Let's just say in couldn't be etime ayodia say em plantion say ye din na fofo din be patient and work towards it. That's all I have for you. But I say hey I will trepa na sebi me nya abotre wade we ho pa eno bi onoma eya na wonya ho abotre nyi na so me ka me sure say nya abotre now dey hard abotre we nkonim bi sometimes ya rush bebre no eya na ye de ebem akodifo nkanka se ya sempo a so na emom no waye din na to baby din na sebi eson wo hwe de Yakopon beye no goboka so wajimi o na de ontimi ka bi nchena na se efie mu a so onyime ya botre shade irade nka ho so be nya botre e wo bibie mu edwumanim na fofanim awade enim sabi empratwe ni onya abutra obedi ukwu amen ka Bishop Akaba yeah good and then so yaba awade man abutre bia kona bia na incident minya ne madia yada ase na wode amaya no pay nso ebesiro obi o wabontin bia se ono so mfa ntunu kotoku na onam be bia etimapo anama agade ne baby obefa awade nshira o no peso combination anoshi I can read the live that's also be brief me awade nshira ni baby o head especially yefuna yefiri mu bae no keto oboase anope wode afidi atoa sa na mesi adu hine so teba bi hwe bi e TV ni dia na e maade anya na e maade nti na minchira no na winchira me wofa asene mame no kase no akosi adamfu anso e wo bedi ako ono so di na fidi atoa yesere wasuru nchira mo ono so se awrade nya ne kase ode hunufo na na yebo awiemfo ba se menka ncho se na ni tete ho he
nyame pa 14th na all night kasi. I think next week. Next week yeah 14th. I'm saying next week yeah 14th. Friday coming week. Yes. Awurade Nyankopɔn wo nhyira no mepie mu nkɔbɔ me sɛm abɔ mpae ti wo nhwɛ mani mɛba hɔ na me nhyira ne ma nyina afia ne mebisi mu nyina Awurade nhyira mo Mr. Kwaku ya minua Kwaku wo abrochire mu America Awurade Nyankopɔn nhyira bra Kwaku na onye ne kɛseɛ wo nhyira minua akodu baafo nso ɛma me MC atopa dwara Awurade Nyankopɔn wo nhyira no afia mebisi so me ma yakɔ no akuya brother akuya me ma yakɔ America ho ne so aba akɔ aka baabi ya bia kyekyere ho re na me bɛbo ama ne yɛma nyina akɔtɔte de ama na Awurade nhyira afia me so baabi wo bia na ɔbɔ ade enya ne kɛseɛ emfa ma yɛ ama owusu Sharida UK Manchester Awurade Nyankopɔn wo nhyira no na on trainer shim emfa ma yɛ every one yɛ bade a wa papa Ebenezer da kɔ ya do Oni sofuchi baabi omu wo bia esere Awurade nhyira kɛseɛ no abasa ne to wɔn so sɛ enema nkɔtɔte mfama wɔn abrabɔ na afi wɔn mum so firi hɔ de a na sɛ nyina enim sɛ ɛyɛ Doom Bishop Reed Kondosman ɔne ne bakwam na nso baabi omu wo bia Awurade nhyira mo ansa na mene maame ani da wo tɛhyia ɔsɛ menkyia wo ma ɔsɛ sɛ de yɛ kyia na adegye ho na so na ni na dakoro mu ohu no ma baabi a wo bia Awurade Nyankopɔn wo nhyira na onye okasiye ma ne ma nkoto senior contractor Kofi Job oni Mr. Yeboa ma say go so kwan ba me che o ma no pe Awurade nhyira o na o mo nkonko ye kwan se ne o ma Yeboa se de no na nhyira mra kwan so ma ye na bi nhyira o nyina go so ma ne ba kuma se a chetu utimi fansa mesu mi ewura because of kwan ne o ba tuntuno to o a se fi mo fa so abete ne American ya se time rough. Wow. I mean, she don't know your mukasi. Maybe I'm confirmed so quiet. Because ye be ho. Samlin Punefe no. No, what you so for. Nefe. Baba. Nefe no. Me say yes. Nefe no. And I said I practice it. Ayan. And in so say what say they no so to Kumasi. Let's happen na ko fa so no. O modukra na se kuta o be kakra. Utimi doje fa so se dey ni nyina busu na say yibo nti jai. Say ye ndi na nipa na kasa na mpanasem. Jai. Say June July no ne aye no. Fa so asen be fem. Nti mesre na na do ka bia wodi job no ntu ama no nko ye kwan na enhye nkuran kora o. Wow. Ise wo kogo so dan bra o bebre che wo fa sunya o. And so dey wo. E di bi be kan ho yes, e de kwan ni bi ba kan ho ama be bia nka di 2 hours 30 minutes be kon. Che wo fa 4 hours no akwa kodu. Enye fine. Ti omunhwe no omunya na ne ma nkoto tema ya. Na ya juada. Ya basa so. Yeah. Enti eja ye monrem na yemfa ensom yetiefu. Anope ma me call 837 military barracks. Soldier for no me chicha mo. AJ baby, good morning. How are you doing? I know say ya no pay. Srama menfi. Michawa no pay. How phone no go so there. I just what today. I want see me phone no. Only black de on kasa e ba de on kasa enti puso ho e pro ntabem. Enti me cha bebre me do nya me nka ho no pay. Now Oshra 37 military bars asoja fo bu nyina na ayar for some 37 military hospitals so no ichia mu nyina afi workers for more blood bank one so no ichia mu nyina yakopon enyamo kese. Yeah. So that way, you're going to some you're live on Facebook, KUMAWOOD TV GH. You're live on YouTube, KUMAWOOD TV. Sam Darkus Initiative, Sam Darkus TV. So you're live. Me go phone fancy phone. Me try one jam. Anti see when we bush ya for me chamo second liter per day. Cause meeting for me chamo wasi for me chamo baby. I see and you bush ya free go wasi so no me chamo no pay now. And then the other two guy and say Majua sebi a song sebi a nyado. Opposing a bone so. Ekum ni ya ewa santimemu ha edum to precise no o makoko te ba ko mienu afi no ye ja madua ekwan fefefe se onkoje na home nemom abusuafo no da so gina mo se wo mo fast track appeal na ye okohwe video nyamba
to berima na ye abusuapani edema maadwoa inspector Ahmed Chumasi ebo ntuo yayaya mani frimu no abusua na wone ensentwefo ekasa no wode twudwa se womo ekra maadwoa chi se na ebeyi abasabasa ebia ensan ensi akire abra abusua etwa adwadwo efira wafrimu yayaya no ehum abusuapani enam saa kwa no so ede aresrede eto womanfo hinanim sem enano wabra omokọ asetena ewo court basabasa ye si ye no womo emfanche abusua na wo sensre ahye ne se womuni asam no ntentem se na beyi a inspector Ahmed Chumasi emra ebetimi enunu edina yatwe na som unum se abufuo ba ensemo epiem rantia no wo ye pani kura wontimi esia no me sure say a police form penifo ne ye nananu penifo me say semrantie ne nketisi abufu a enye meet baako na abetimi di asolve problem sra ye besere say akokọ na tietia ba ekumba se oba jan na go osre so a ye pepa ye twa ntwene enti se ye nam enkodai ne ye ofasefo no so ye maso ne se etia obi a ye fum obi a ye kasa tia obi ye adeboni bi a ense bia omunya manenka na de we edim no edo so se de akachi de besene ye na de baako a ehia me kakra ne se ye dim se Ghana emra ye adwuma nanso semra no echa na adwo justice delay justice denied de ntie ma ye sie office no ese abufu no ne osoro eti yenso abusua ye fam de se de be ye abufu no be fam tini yi ma adwo aka sabre ma adwo aka ye nyini sie be kan se ye yensie be de pese abutoye mu ba na dodo no akọ abafom tini yi ma adwo sie eti se abusua na ye fam de ya ye be se asendie no emrantem na abufu no ansan sore the moment a eche no enipa bi betwe frachire kura ba ye bibi abusua ni mu hwe enti se de Koowaa Show no aban ya de se lawyer for enum do de maaye na lawyer for enum de menim se asem no ebetiba kontem ti yes ne se asem no enkontem kura afi police for no so ya show se bonibia ensi to berima na ye abusuapani edema maadwoa inspector Ahmed Chumasi ebo ntuo yayaya mani frimu no abusua na wone ensentwefo ekasa no wode twudwa se womo ekra maadwoa chi se na ebeyi abasabasa ebia ensan ensi akire abra abusua etwa adwadwo efira wafrimu yayaya no ehum abusuapani enam saa kwa no so ede aresrede eto womanfo hinanim sem enano wabra omokọ asetena ewo basabasa ye si ye no womo emfanche abusua na wo sensre ahye ne se womuni asam no ntentem se na beyi a inspector Ahmed Chumasi emra ebetimi enunu edina yatwe na som unum se abufuo ba ensemo epiem rantia no wo ye pani kura wontimi esia no me sure say a police form penifo ne ye nananu penifo me se semrantie ne nketisi abufu a enye meet baako na abetimi di asolve problem sra ye besere se akokọ na tietia ba ekumba se oba jan na go osre so a ye pepa ye twa ntwene enti se ye nam enkodai ne ye ofasefo no so ye maso ne se etia obi a ye fum obi a ye kasa tia obi ye adeboni bi a ense bia omunya manenka na de we edim no edo so se de akachi de besene ye na de baako a ehia me kakra ne se ye dim se Ghana emra ye adwuma nanso semrano echa na adwo justice delay justice denied de ntie ma ye sie office no ese abufu no ne osoro eti yenso abusua ye fam de se de be ye abufu no be fam tini yi ma adwo aka sabre ma adwo aka ye nyini sie be kan se ye yensie be de pese abutoye mu ba na dodo no akọ abafom tini yi ma adwo sie eti se abusua na ye fam de ya ye be se asendie no emrantem na abufu no ansan sore the moment a eche no enipa bi betwe frachire kura ba ye bibi abusua ni mu hwe enti se de Koowaa Show no aban ya de se lawyer for enum do de maaye na lawyer for enum de menim se asem no ebetiba kontem ti yes ne se asem no enkontem kura afi police for no so ya show se bonu maadwoa abusuafo na yeti se wo mo ekasa no great Ansambo we kwa mana na do danko kufu adone na ban. Okay. Sebe timamuni yetima film no motimama lawyers maku enum. Idi adanse se na ninye na ne bonnyo ne yasie ne so. Lawyers e free aban akache so de enim so mkubu atentene. Sa. Omo mane nye se police ni ne ya aban nipa. Ye free aban mu aban de ye TBB, ye kan BB, ye stere BB nti na yedim de ka be hye ho.
Nti asa ye yi ama ye be kwa ma abusua ba ne ye be kwa ati abusua oya ne se awrade wo mfa nchew because atentene nko achi na ayo nipa wo se wudie na wanya ahome de ama wo kra ti yatima fa lawyer fo enum e de ama abusua bi a police ni abon de hie tu se times e ku wo a na se yekobu asem no na se funu sa akodi fo a as a lawyers fo na mokwa mu nitire nti mumma animunyam mmra na nkofo tie achi de hwemo ifina ku bi ba hwe lawyers e ko gina ma adwo asem no se me pese we ne di ma asem ma me we na mpese me ne nante nti o chance bi we be da ho a odo ukura nipa ahwe o mo de ala fe ne bi so be ka ho o mo hwe no mumu atentene ne kroje magana hunu se da ifunu di fo no se wanya lawyer papa ne ka kire wo anya lawyer papa asem bi we ta asu mu a ni kwan se ifunu di fo ye he o manim so mbekwa akwoti aban anim o mate o man Ghana anim aye nuanum kura wa abrutu o mo he o se Ghana mranya adwuma na tuma hunu sunya de bi se ubesisi obi na mra ne so mu a se mra no sebe onye kwase asede o mususu no mra no be kire se enema adane wo Ghana na afedi intimi fa yantuma pa na yemfura na maka kire mbabuna wo adum nyina se mo munyae court koda ne mo mokwa mo mkoda suban bo ne yadi moment o munyina ejae ko no ne mu ojo se ne man ni yusu brofo no afi wo se case na ye se ne o mope ade mo anipa be hunu dom no tim se suro kakraba ne yepese ye ya sefata ne yebehwe ne aye na asumduaba na omunkoso nta omunia no a wonya ne ba bi konachi ekosi se ni nua ne benya atentene na afa djuma omuye ni nyina so aba mfaso ena okase yasie na wie ntuntu ana ma obi ma yasie adwuma yesi wo ni akatua nti mo nkyere do nkyere mu nua nsa de mo aye firim retenten no osita ma aban ne bo beto ne yem se ye bu atentene na mo bo beto mo ansa no ma betena fi ade ma home ye futuo kese onipa bi akodam na titira mesrawa ye busa ne a oye ye no ya ampa ihuna titire wo kretim kase mfonso ene baaye sana ya na abrabote nti se wo ya de ne ya hunu dombita wo chia respect nipa wo ma na sote aha but ihuna titire fo ye se e yakwa wo ye hwan ni ti nipa se etimi bo ne ho dede sa no se de mo ya yi ma ne ye fe no nkokọ to sa ha ko sise atentene ne be yi ni ti na fo bi abo atone yam aya ye wie ni se so ane ye kokọ to ha ene jeje otena asem no so da na em se twa mani so na em se ya asokwa ha ya de no nti jeje wo asokwa na minnim ni dini at the start wo ka sokware mampom bibisa but I stand to be corrected. They hear the the besre onipa bi a wotena sa asem wi so so nim nokore hwehwu ni se wo ba na ade waya aso di mpa akwatwempena na obi aye ni sei ka asem si obetena so adi sei ka ba ye ni sei se bi unu ya bi kura aba na o eje ni ye de abre wo no ka ate so eje ni ban ka sei na obe ye no ye nhwe ne ma atentene nkoso na ne ma nyentem apai first time oba akoto no aka se won ne kum madwa won ne to se atuo ni nyina na emum nyame ne ni mpokuo ma asem di ode yesa so wa confirm we ya ni bibia ye de jina so adili court afo so many ya say aban petru abrasa bi akromfo bi wi ya ba bi ye petru ni bi di akotresi o mo tumirika di o mo chi gidigidi am o mo dwane afiri mantem ye nya petru nyame ado no mo nya bi ye mfa ni kwase achi tempa no ma ya solve issue ni se de tie no ma na fa ne ntoma pa afira afetimam ni bi otikuru no onya anije de ama ne kra ehunu se kuru na metim se me save small time obi ye me se ya save bitimi asi ye be sere mpanimfo so mu nyina mfo mu na yinsi fom mu atentene na no na awurade hwehwe wasi ye bi wano mamu bi wano manchirima ye ja wona hye bi wano ubi wani wa fa bo atentene ma won ne di mo borofo ni woni bi asem ma won se gen wa ye mobo isi wa firi atiatefo asase so ntisi wa nya obi na no ma ye beka so no ameka na asem ono anzu ni ho ntubo se nipa nafa efo ho de akodi bem but so you obi wano mamu wona eni wo wona ntimi nkasa wona yesisi wona ubonu sade ye ni da ho se yetimi twi enu anaso na ni ba na ho so and so ba no police guard no awudam din no abesene ko no se bi obi meki ye friend say impact e wo Ghana asase wi su ko police ni nachi obi ya de bi emfa so be ba so ama Ghana so no kura wonya police even zoom fo ibi kura ba akokura ni nachi so wonam na ne wadi bone ne ye be protect na say mere sa abra no no kura de oni mra no otra amra ni no nsem de o say am ko mudimane ya akono mudimane ya hunhuna mo mra ni kura won no mutimi sua nyansa sua bi firi mra ni komani ntimi ntususu nkakra utonsu ayato kopakeka waduma yato ye de ma omo se yemfa ntuo mu kana mo ye ho ban ye de sika bi atotu ama to kura ukofia de ko ebo ye no ma ho ban ayen ye tu yeska ye ni bi bo ye ho ban
na wo wi a ne ye nyina etu asa aboa sa etu na etoma na no abidi ye ya wudi a then na wo say ye ma ade bi ko wani na ma wani ba ho so na afi next time no afoforo no so e be nya nkwa na ti ase na so mo hunu se jimi se ekọ so mo so bedu to mo na mo ye ya nkohia biem dan eto mo hwe na o ma ne ma nkoto tema ne nyina edi ho ya because ye nam ba ko no ode ko no afi na ye no ye fi suntinka ye nam no ase ba ko because ona nke no na ye me de anti wa ye ma bro pa anti no ye hwe na ye mu atenten na bibia nkoto tema dan anyway ye bon pa say justice will prevail because no one will be if you ya na o hwe ababa waso no and who sisi no who sa we sin life for kwanso papa bi na asemsi kwenhye se atona na o se bon pa say no kre any chesaban ebidi na sem ede amano. Moving on, we're live on Facebook, KUMAWOOD TV, GH, live on YouTube, KUMAWOOD TV. Some Darkos Initiative, some Darkos TV, and so you're live. Oh, this one is coming to you from Aluta Nova. They say good morning to you, the nation's crew. Aluta came back to say that I'm watching you live inside Journey. Greetings to Master Abele, Mike, Patito, Promzi, and of course the 2G, all inside Journey. Amanka Bostif says that good morning, Koowaa Show, good morning to you. Bonjour, Jolie Diane. Bonjour, offer is from our French brother. We say thank you for the greetings. Yvonne Ode says a good morning, Sister Diana and Ofelumba. Keep up the good work. We thank God for a new week and a new month. Yeah. And I pay moving on. Let's just say in some day that's sorry up for eba. Now also for your friend is say also for amwapun. Yeah, also for amwapata and also a revelation be atudwa concerning a year papa na no asen not persuaso NDC nia or when election no a year jachi question or the assembly atudwa afano yonko negotiation na papa na what asen no you can temper justice with mercy nemuamo temper justice with mercy because that man what abroje no o ni bibia o dan ya osun ye ni ohun ya we jai bibia ba down so obeso no nkrofo no when you careful what because shabere yen say no that man say we ni mu a is more than MP. Grayson is more than MP. Chama o shana ka say he is the Joseph in NDC. Give that prophecy chiro and do you want to so be this no a enye am I talk to the people now? Can I go deeper? When him say emrakura edi James ekoto afiase no sa mara na di Peter koto obati ejan no enti ade bi ho bia ye bi pan mu akwa afiase but obi de ne sebere nti we tamper justice with mercy. I'm not talking to the people. You don't put everything aside and focus on one seat. Say, yeah, you come here. Hey, baby. Temper justice with mercy. Because what can say the battle is the Lord. Men does have go. Tuesday, me buy my Tuesday, buy I'm from Kabompa, my papa. In Shanda, when I got that, Besha, they won't buy. Your man soon turn will lose. In Shanda, when got some pescano, may buano. Well, because I am a shepherd, I deal with destiny. Which you have upon about 4 minutes in the church commandos. It was soon. I am a seer. You know who be a yet. You know who be a can. Opa foul per jai. I don't want to lose my anointing. I don't want to hide my face. Them can watch us here. Obia de ba. O see here. Them can watch us here. Obia de see a boy. It will be do the young one. I might talk to the real people. I don't want to be biased. No. When it comes to destiny, yes, maybe I may have one. So that who can when you be parker. I might talk to the real people. If fear, I am telling you, my son of course. But what I say, you can temper justice with mercy. Nemuamo. Temper justice with mercy. God, that man, what abrocheno or the BBO. Daya or so, yeah. Yo, yeah. What day BBA back down. So I'm some Crawford. When you care for what? Because Shabere and say
That man, so anymore, is more than MP. Grayson is more than MP. Chama Ocean say he is the Joseph in NDC. Give that prophecy, church. And do you hear what can so bad this Noah? And I'm not talking to the people. Now, can I go deeper? Can I go deeper? When you say, Emrakura, Eddie James, Echo to a fiasco. Some Ranandi, Peter Koto, but he giant. And the idea will be a bit more fiasco, but will be the end of we tamper justice with mess. I'm not talking to the people. You don't put everything aside and focus on one seat. Say, yeah, you come here. Hey, Daddy. Temper justice with mercy. Because what can say the battle is the Lord. Tuesday, me buy my Tuesday, buy from Kabompa, my papa. In Shanda, when I got that, Besha, they won't buy. Get mentioned to lose. In Shanda, when that's some discount, may buano. Well, because I am a shepherd, I deal with destiny. Which you have a now, about 4 years, the teachers are commandos. I will soon. I am a seer. You know who be a yet. You know who be a camp. Hope I found per jai. I don't want to lose my anointing. I don't want to hide my face. Them can watch us here. Obia de ba. O see here. Them can watch us here. Obia de see a poor. It will be do the young one. I'm not talking to the real people. I don't want to be biased. No. Quanta and it is a revelation speak about a NDC elect candidate for Arsenal. No. There are young couple in Shano. Okay. They are gentle, but in young commission. I don't know Radim Pen, Yaumunyai. Ya wadi bi wa wati mi hunu sade ene emekro na nyame mai nyansa na hu sade ne sei ne besie okay ne wadi bi wa awrade na yichi o sei na eba okay atom benya ya asofo no mu gina mo na aso sei ya ne ye o madwe nkyere kro mo dan ne nkomhye etu sisi we energy na dwe nkyere nye nkomhye wow na nkomhye no pempi ya na eba before sade ne besie ensi wiye no abeka akyem se nkomhye. Okay. Anko mo start so mo koto sa aba no ananka sa anko mo wi wabedi. Se Awurade na yi akire wo dia. Awurade ma Isaiah kokache Ezekiel se won che ne nsam ase no obewu ama Ezekiel enwu awie no kokache se Awurade yi kire me se dan ya obewu because na ya ade se yenye ifo concert party for kuro yi mu bi. First ni nim de fa wi huntum be kan ya na ya tu di akire. Se ya dwene na tra ho. Eye nim de even maybe nim de TMB se na mnu nya na tia. Tika meka ne se nkomhye ana papa na nka se ompom ba bi ntina ne your father da na wafa na ade nya se ne ye bobo no omfa de no yenko ka se nkomhye ade bi wa wa wotena se dwene hwenim de ne nsusuye bi a oye nyame adwuma de but we de nyense Awurade de ma na onim de na kire wo se sei ne bisie saa de ne ye ma amenu mu obi edo mu mfre ne nkomhye utim de ba ma ba fie no aka se we wo mo our life bi de me hu ne mpena se mu di agoro na ifa saa ba ma ne tena obeba be su a kire nda ache nyame ma obi a saa de ni bi edizanu bi momu na asi a osi asi eno kura no wo amfa ehunu animu atwen me na asi awie na abeka se yehunu sesezi ti man we na mu isabeta frache obi a wabon kura hu da noble man innocent man a hu ze Awurade me no ye oni ema bi wo a obi mpene ho asem sebi obi bu nipa susu nipa se nipa definitely do ni Awurade wa yonkofa en yesi ye obi anim se ndisi papa we Awurade di ni betumi dika ko nipa ye koye campaign amano a obia wo wiase nyina atene type of campaign ye akomprenu ni nyina watima we ne so ye NDC member na ye panyin na wunyimi ya bo se position bi beda wa akwawe wo se ye de man ko nipa ni di nachi ne nipa do no ye nkopiri obi asabi ni kurom kura mo ne nya free ne ye de na bedi di papa we say so opa actually ama ne next 10 years a MPP obetuma ba bedi na NDC presidential candidate ni bi odi ase ediniema bi wo ha anya fe na akwa that says the Lord ya say nyame niema wo hunu no nyanketua ya wotuo ya wo kika yo so Awurade so mo deep revelation about this mo beka to we yanketua mama on next 5 years next 4 years president we ba kwa mo next we be kwa ko pribi obefa da wo dobu wo de ma wo say ya sa na besie
emedo do ho nya bebu asem bi nto because unim say papa we say na nimu nyim ni pa tu ogu ni so da chi bi obekeka akọ ndu zo akọfa di bi ya amanga nkyere mo asa o hyenko we so so ametie ya mini ani say wi minim say na tie you see papa na yeso na your friend Jesus na ni papa ni Nyankopon oye too deeper e wo say adwuma ya wo kan mu ti ya na we num na de eye nhunumu eye nimdi asem ye mfa mfra nkom hye odi ase anko be kanta ma mu breki ye oto ba kunya breki se na asem wo court no that God will come and tell you say makoa sa court yo mo kwe engwezi we uni so mo kopere fo be safa ha ho odi ma mo ha mo ho no wa be dikire we ana wo hwe no huni pa bia geze say na e ba be si awrade aka mfa so man ne beti ansa na da ho na ya brother mbeshe habo mpaya brother ni nyina etete ka chezo obefa papa anya bibia tobia memfa ni monyam ne ani die emanya nsan awrade di chenipa enhunumu awrade ede manipa onkom hye no ya be hunu ni ewo mu ewo ho but mo amoye che mpanimfo no mo di experience na sese ye nam because kwan was ye faso nyame nante mo papa sa ade no mo ahodene ano nhia di fo panyibi na meka tensa na nyame kan ibo afi no he manim di na msa na te it is a doctor bia wakosua de na wo sare ade mo afedi ebre bi beba se ni hunu mu nyina asa adwene ye merese de no woto unya boma nse doctor mo wana mo ma eje me gaga yo ngo hebu kum bi exactly onim se gaga bia tai ba case ya na wo hunie duma na do ya eko omo mfa buku ni nya adwuma bi but doctor pass out no ba fofra uchi na chi na adwe no sa ko fa buku ni we se ni ye se biological of the density bi ekoye den no de akoye ready abrewo. Yeah. You see, when design and so dear, only rather than teacher, ultimation and so on, who said, will be our back to be a same Biana near mammy, you in a time and easy. Do to me the Casachi in the panel. What you have some as the best almost say, so over only Papani Yadam for us are links in Emrawa, and also, bit made the uncomo, as is man you go deeper, and the campanas in Yamina Casa, who's in Zanya, the one or one who is seen a queer. Oh, die. Meaning some common about me who. Service so them wa bonfires who are both food in each. And see when una ko sabo food in each. Da bi na mayem fatu watro me man kwa so dem am no nyina ate ha no pe ya se ya o e peja ho asemba na e kan wo bi duru no afa na no so ene wa ko sha so dem ko bompa ye nyina na ho nkom hye ni ri ase na e wo fomo o ti ase die oni aru asa na am pesa so fo ne hye ne so e wo ma adwene kire me se okay minim die onze nipa ye nyina wo sa de ni bi akwo de manenko se de wasi atuka yi koi wa ho de kai be kwa akoto kwan ampa wo de ma yi mu sa de na tasi wa si di moto yiyu otu auto timi chose ma me so kwan no ngofo ni ayi wo so obete dwa na obi na hye baabi eno ma mekanse o ye sofu ndio wo za so ma ka se papa ka se ye nso ha na be sindi na ba ye nkom hye ta bi da bi ya ye nyai sa ye ncheche we nyina ma so ma ye wo tot ye wo instant odi aso ni nyina wo ne eye to bia wo fili se ade we be ye na asi ane wo da say yes the Lord eno na ya me dangerous me ka jo mo nte se wade nka na aso waka eno mo tuma ni feri wo za fe se o sa aka kire me se na be sesa wa no sa na ya na tie o to kire wo se wa yi kire wo se na be si wo de ma kan mu we ni nyina ma mu ye duru bi okay odi ase Sadio na mama mi atwede pa no papa tim di adamfo ba mama mi because adamfo de onye ni papa mfa papa butimi funu no ma yaka yesusa mi hu bi ada na mde madamfo ba timi ka cheze ada na we di oba hanani ba ma kra wa na de kwache se ni we no pe no tina wo no de oye nsa na we di ampa eto asia yi police ba be chim papa adamfo ya ma mi ka so mpe na asem de say so ya criminal afim papa we ndi o se akoso ya we be ifo asimi we anya be ifo ni pa boni ni anga so hu na sunsun ni yes enhia Dizana na mama ye nyamduma fast near the akwe urade kasa che no da mi nti aso dem se ye bompa ya ye bi timika to se me fili se ne besi eno de nyame de nti ankosi sam pa cho mfa nkosi nyame na ye woda say yes the Lord eno de yes then se emmemu urade na be sa aka che wa kan se ka che nza de we nti madane ade aso masi odi ase we num ne ma wo se che Solomon no munya the same ni so ade huna hu yi obi to ya soleba ohunu ni complete se ne asie de papa no be sa afa ndi ono so nyame ne yigire no but otie se de ne amasi ko no
tu be dina se nipa na ni mabro nim se na me kura bi nim se papa we be fa de na ni onyame no ye ketewe ko ade we nye case o se no na o be on se de ade ni ye be so ye be to aba bia se so na mpanimfo ni bi we ga ti kwezi o be hwe ne ntem ye na ma adwuma no ye de o be hwe ne ja no wo fa se metie ni ame kan yi wo mpam o be pe bia be je ni kese no ye de hunu aka na ye mo hye o di ase endi apa mo akwata mo ye bi pen muguso nso but ya na sadia na nim se mo ye CS no nya ne ne bia mo de nam na edi aye nkura mu no de nka ye no ma ye ba fufure ni di sa agoro mo de matra ha o that says the Lord so panyina wa bradu say hwe go deep ka bibi chairman ne ma ne ho kura nwi nu za mpa woni mi awoka o analysis aye cheze no kwa na ade atoto ho a de ka se mi de cheze no si che nkomo no papa ne tina bro trewo ni bibi adi o eze wa nipa no atransi asese niema eno afura boche no abaso abadan so obeboa o man no ise nipa ne yemfani ni agro exactly ndo analysis ne baako ndini wa hyehyehye we ya na ade didi nkomo na wudi 2 onipa bia wo ko propose yesi yemfa man wa we ni yemfa man wa sa akobiem sila wa sa akọ we no punske etia nyina memma bibi nka jose awade di nachi ansa no wahu odi ase yes anka mpre na abanye tezo aka jose wasem wo ko di yentimi mie ye ko yes wo betima be obestande bi abanye tezo ne panimfo ni sika ende akọ wono ana ban ni so no sila watima sa afa ndiwe ma me mega jose nyame abofo ne na mo ne awade wa apam David die ni bia odi ase from nowhere wo kan ndwe eyiwo dwan wotima base go ya tene ni anama soja fo ntimi nku no obegina ni makune sempo obi na nkanga za kwa bibi di nachi ndiwe na makaza that says the Lord we know from our spirit say definitely this man is walking by angels we nya asema ayi bia tsofanyi we na abaye nkom jedia so wa makwata wonye mamfuma no man ne ma ho exam kem hwehwema mu ono a esere na we difu agini di nyewe aba se so fupanyi adan me akura omo yes ana me hunu se ade we obenya nti waza me ba so mbeka me bomba ya man obenya efe na meka se can I go deeper yes I say yankom hye we assembly so he didn't go deeper wa go deeper ni hunu mu na ode hu sisi simple anyone all right so you're live on Facebook KUMAWOOD TV GH live on YouTube KUMAWOOD TV Sam Darkos initiative some Darkos TV so live subscribe to your channel now I like you page one comment na wa share na afofo so na afi abato mbeto no de nani beto sofo so pb awade bedi ni hamo asemo to omunya weyi wado wro be hye sofo bia mu pb na awade bedi ni hamo awade be so ofayi awe su prove kiro mo say we that asofo no still an your person oye nti wa be live because who so man ni asofo bebiri na nka no kore omode onyafunu nanam odi ase wona nimonyam nti ena mo preka ne omo kan ya ne awade ne person omo kan omo kan in fact etimi di bidja binum kra no ma be do don wache ano because ofiri say o interest with that party kro ne so meka sanchiro mo ya awade ehunu wie ya awade person ofa nkuma bi fira chire bi ayemu omo so akasifo na money do omo so odi obi mfere ne ntu obi so na mo hade ya this year ena say sabesifo all right so let me go for my commercial break. When I come back Koowaa continue stay with us. We will be back here. Abba, I need you some new. Odifo bakopa awurade ayi no ama ya awiemre mu ni odifo Samson kwaku yeboa dodo na friend no awiemfo ba papa ye mpaibo wo kwiada na waye sunsumunwuma nso efiada na ne kwasi da nso so no wode asori checheche apisu amaye kona kohwe odifo Samson kwaku yeboa nsekire ne dia wo ye japekrum empokire ben ne da wo so konso ben no bonsam dia to wo so yinyina ebebie ama hoto aba de wo pa aware de wo pa kwantuo entutu mirika enkopiem ewo drobu jape krom papa san ehwe ne a woni bie enyanka papa hwe won nyina gi mmofra yi ehwe won kosi se wo befiri ne nanse akọ de dadwina ye ne sokodanna na wachi wiase afa na nyina ahotoma wontutu mirika me enkopiem ewo drobu jape krom fre odifo ewo 0243356583 odifo Samson kwaku yeboa osi awiemfo ba
aba ani jesem ni o odifo bakopa awurade yi na ma ya wiemre mu ni odifo Samson Kwaku Yebo a dodo na friend no awiemfo ba papa ye mpaibo wo kwiada na waye sunsumunwuma nso efiada na ne kwesi eda nso so no wode asori checheche apisu amaye kona kohwe odifo Samson Kwaku Yebo ansenkyere ne dia wo ye japekrum empokere ben ne da wo so konso ben no bonsam dia to wo so yinyina ebebie ama hoto aba de wo pa aware de wo pa akwantuo entutu mirika enkopiem ewo drobu japekrum papa san ehwe ne a woni bie enyanka papa hwe won nyina gye mmofrei ehwe won kosi se wo befiri ne nanse akọ de dadwina ye ne sokodanna na wachi wiase afa na nyina ahotoma wontutu mirika me enkopiem ewo drobu japekrum fre odifo ewo 0243 356583 odifo Samson Kwaku Yebo a osi awiemfo ba Yo, man, this is the nation's uncle, Offer Bishop Lumba. We are sitting in our family. A Koowaa Show na Ocean wo KUMAWOOD TV so no. O man no krasa wom. To me bomb kwabini si anu mo nsam wo fa mani abere. Me simu nyina mo nka me ho. E wo Koowaa Show so, e wo KUMAWOOD TV. Ni enka no kura nkyere nipa. O man panyini yamfo nso aka no kura kyere no. Saa na minister yamfo nso hia no kura. Na nanom ahemfo apolisiefo asojafo obi bia wo fa kura me yebone am hia no kura bo me na yenka no kura wo man mu e wo KUMAWOOD TV dai wo je won say dan ya sama totawia wonka bi ma na tunya nkomago a menka bi ma no fi so mu nyina ya Abraham ma na mpesa me ka kire Ghana se ye wo abrofo kanama bi a wonim nyansa chen panyi bi a ma no position aya me ka ya na nipa ntiase ba me mo mfato bi se enne ukokodru airport a e broni krama ya tete ne se wonyina ho no hunu nipa kokehye ho a wonche no abra ye de nipa kodina wa yetu omo ka omutimi hunu nipa ontimi ditete se kokehye no ho nanso broni krama atimi ditete me ye che no di se wo hwewe ya broni krama bi so wo mfaso che panyini bi aponte ne Ghana na kurowe sese ya na mo se mo be ye ne dia awie ye ne ye nyina ye be hunu awie ye abusia make sure so be he Koowaa Show e wo KUMAWOOD TV anopa no nsia ekosi anopa no woche na ebe jejede insama ekoso e wo social media no na abobo ano ene betu bi apete wo so ama won so wate mkrato aba KUMAWOOD TV streaming live on Facebook, KUMAWOOD TV GH live on YouTube, KUMAWOOD TV Some Darkos Initiative, Some Darkos TV, so yeah, live the tech story making headlines on today's Koowaa Show and say no and never told you that says Saturday or the Pombidi and as a man can say Yvonne Nelson what your book what to say I am not Yvonne Nelson the mu and I true bibi a womb efa Saturday say sebi so sebi nyato one Saturday etu anamo sebio nyinsen kra ebe mu ema Saturday ehye no ema ne koye abortion na sebi so sebi nyado Yvonne e dey asem wetu idwa no enem obedesi debi me kama no tuma enyi amanfo ba hye me nya jaja entime so me de nchirem beba ene ne nchirem no de ba ye ne de esewani anase sewaso na nsa wo ka kire ode yanyom to na nsa ma ka wo num no na wotumu se eni enyan okan aka se bi so se bi enya ato ase besi bra crampo ena Yvonne Nelson na obo eni ade ase oyi street girl na enumu ena kofo se onsumo na de eba ewo omo se na Yvonne cho book no di watama na o se sebi mabra bo mu nsem na me de atro book na mom me ne sa kwade kwa twempena nyinsem ba mu wanje na mom we nu watem ade na de oba ya oba bedi na tem ene amanfo etite no se chichinga kasa ewe ewo Ghana ha na eno na nkofo aka ama black rasta ono so ede na no ede ato ensemu do kan na so no senka ono wa kwanya pa enka ambassador di bia sapode wono enko beji ede finisi yenko na yenko shibidi Sarkodie did not see, or he refused to see, say, this is a woman who was born without a father. Up till now, she's looking for a father. Her book says, I am not Yvonne Nelson. The problem is not the Yvonne, it's the Nelson there. This is a woman who has gone through hell. She almost won Miss Ghana and a BBC. And so many different things. And I expect the corporate Sarkodie
who wants everybody to see him say, "Oh no, industry darling boy, no, yeah, he's so corporate, he's a gentleman." You come up with this vulgarity. How many dicks have you sucked? Excuse my Latin. It's wrong. You are for the street, so you slept with a street girl, right? You are immature. You look, go to the Bible, enter the Bible. Prostitutes crown. Mary Magdalene, no there was a prophet who was ordered by God to go and marry a prostitute. And look at how God used a prostitute to save Israel. Remember what I mean? These are times. So you never look down on people like that. About who advises Sarkodie? Why na Oma no advice no? For Yvonne, she wrote a masterpiece. Me kind book where I feel so good. I wish say there were some names she hid from us that she would have mentioned, like the Nigerian issue, how some actresses were lesbians, and some too were taking drugs and all that. And I wish say, Anka, all these things will come on, but Sarkodie's response is nothing. And if I had my own way, I would strip him of all his ambassadorial deals. One, I will ban his music for a certain period. This is what happens. Look at what happened to Kanye West. For what offense? Good. He asked for what offense? The offense is that you have responded to somebody who has said something, and by so doing, you have looked down on womanhood. Understand? That's the offense. Sarkodie did not see, or he refused to see, say, this is Rasta and on a certain opinion about the fact to say, or be any reply by no, save you. What touch you on the womanhood? Rani Yankupon Shidano. Yeah. A children are my Makara Commando. And so I didn't Jimuno. On also go here ban. So watch the Watanya or at the Massa Accordia. And watch the near man, was a Sarkodie. Ya me bomb in some year near my SSS Accordia, where who na as unia watch no. Emu ya medine ho ya Watanya, adana de actually we are singing as a which is Accordia. I had only will be tuning in the bonnet, and then the wire phones will be a wompe. A Radina Coupon some say. So when you have from what Conenchain, such a country, when an onion is an urban media, and I will can be. Was any anno young corner, and non an enca. None got there him does them for ready. A radia simile. O young one can say, dear ma, o worry, and I will nearby, Iowa, where Wunyansa, about our tears in the field of Baho, and what does to be a diamana trasso. That's Bema who peony a more conyana, and on 24. Okay, Yvonne Coney say any. To accord the annual then said the names of what you negotiate in our corner. Don't come and tell us, say, wow, you say, we are singing a new to me say industry, no, now, darling. In 2% say, yes, I call the no industry, who names a no Bemana, darling. Because he say, or no, a yen who say, in 2 hours, dear, to 40 anymore. Names are brand any yans and maybe or son you more, the ultimate yen in Obi a pen could be that guy would be his darling. Unim. And that some means ye no mum say or yen who say, but unim so you're powerful, you're so good to die a certain level. So I some two near a new tired in Piesa. A basan come wood in one dear on fa or who is a uchino. Don't come my papa in our tokene. It told me be a mummy and Winyans of 4 babies are 3 empty. Ye can will be a who is a sabbat of 30 years on come home, a young fools will be a bean seeder. Casa will be a modern name on social media. Offer gave you a phone so I can hear time just at your channel. But the man social media going your banyans are full to a vampire. Yen I from the mother would Ghana. A crowd was see so to black rasta or level. Our nigga being in some moon than another door a bit my innocent to a home. What is a case? A sea of young crab the more. Sabbath after no one genera. I say, my abra boy is miserable. Wouldn't drink as you didn't win one can was as some now call. I said that you all dream nano, and I quite say, and you were more, no more smart for your name than Buabono. The catcher minion said, where's radio? Who you saw the Yansaba? Was it to tell a woman, sir, or a street woman? Now was society of branded tea.
no be a street woman ultimate go find a street man we what to do about you say any my women come die ye was a for no so for bibia from next time uncle to na mo ati say bi one una aye ho say Ghana nyina hu say o darling boy na point e kire say wonya nya mistake we na was atan ni tia no say o man ni nyina bodje ne so ye darling no eye wahi okay 2 so we ni afoma eno ma wonyi na dwuma ma na biane di ntonkune so o ye sa de a kire say niam ekura na odidi nyina o ye ni bere wo ho okay akase tia oba mbajo kana no aduane tugu obi akase tia oba ji ni business free ni nsem na mmom oba da na chinti mu onye nkura se mete saa penu nchese na aduane free ni nsa etisanka owo chance ka ba ji na ambassador ya wan nyina free ni nsem ka ne nyum so ba sa breki mi ba cho ba ne sa asem o ka che ibo na be pepa na saa ya woni be ko e be pepa iti komo bi wa wudi a meto a me wudi se wuchiri me Niama ya na enye didi ana be boa ma niama ya nye so wo betwi mani ma mmanu me ho na be ka sorry bi na be ma yivon akoma ato ne yam sa akodi adwuma free ne nsa will not add anything to yivon life se na yetu eno so ntimi wi na yere ne ma na so ye nipa wo be sa ba bete ya se be bi oduru ya wa sa be duru enye sa ya mo ma ya nye sa eti bi se nipa ya so tv na wo tie bi pa wo de be nkomo ifiri ni ba bi e be ende ye Jinse enene oni ibon aye ne eba bra eno oba menene tie no abeka asem ena aye bia na magimi aburo so eno waso twe na me fata na aye ni magima mfiri me nsam wona hawo chance and adwuma no be break me for some time edede ya na ebeka abrabo ho ebe makasa na ye kasa fo na free na numu ana se be ade bi aka ho ana be ma Yvonne nya ho to wo wi asese obo ze sa akodi abofom e de na ebe ye ka cheze mini oba ma ne ho yenim se wano ate e wo kasa ha de mu dia ha de ne yenim se nka de nyansa be ka wo pa ma de na hyehye am ye ho ba bi enkomo ni fi ni ba bi egosi me expect se oba be gu oba na ho fi di kasa wo ya wo kan de mini a entwa yie se nka me ne wan ka me ye nyum foforo mom okay na me dia baba ka de se Ghana fo bi anye okay be bia me kan ya moto se bia bia sei na ye different rap bia sa ye nyum foforo wakova wunu na ji yini fira mane na wakotomu ye ngane ye fom za mane ni mu njino onwu firi wi ase onipa bi e badem ba bia ne asa akodi ya anya ne de na enso mpanyizi wo woka ni bre obi abufuo ba bia de ni koduro a otu ewu obi unima abufuo no abufuo bi na na am waka bibia am na kire se wota abrande dibi a wokora wakoma nka so hun nkomo ni di ene sa akodi ya check in and off trust me won frada ba asama oteye emine da na tia no akofum ni kunu na ya fum ni kunu am se menne ni wotumi a kan KUMAWOOD adwuma me break ye na wa oti asemi ya dipa no do wa na se ya asemi ndi o kan ye okay nyansan nim se beta frache e dia ba se ni die se se hu se ye ni afuma ya address ade na ogina so afum no anu aduane de ka gu ade na beba e die se aso afro se o kan na mpa yatie na ambassador ya wan nyina ya je ibato anyom se ne nsa atre so timi ni black na de nyam ne mere nko ane mabedi enwo odina tika won sende na okay di wo twen sa abre na emere ntina o kan wi ebi pan treat oba ni ye o kan wasa unim nyansa te obi ento de no e ho na pini no wo hunu se woni o dai sa ade mi hunu se nkomo bi sa so obi enu odina ne mo dan anwo kire ya di mu se wo dwene se ase hunu yan nkwa anwo kire ma ya mi hunu tire ekura wo ya wade bi obi ya ye kan de kire no ene o kase sesie na bi ono an kasem no ara kase me nya ambassador ya yini na mamiska wo ana nya nem na moni da so eno dia ono wo no baba be dia so se nya no dia me na motu nya me gini nyina ne are se afatu bibia na afatu bibia me ne wa dia de sabato num so ne are se nyum na boa wa na nya no na boa wa eye nkomo obi relationship personal life nkomo se no nya bi di na ade be sina no dia me kwan dia me to a me wo so chiri me enti na wona wokoye se ya ne abegade anto wa ya ada kesi bi pie ne babie na wadu ni se de okasa with passion Ghana nyina hu se rasta kan okure na oba bi be pie se me no wada na esi achewa na onim se ntesa ana onim se etesa ampo anka ye wasuma semo a ona aboza fe de oso be pe bibia akirem ama ono kura anya kwase ama nipa e ya brabo because wudi ni park of train plan de won ho de wintimi nko wodi ase ndi aso kwoto so obi abode se ahia
One says, West Woody on Yantiana affairs as nega bekas on a charmer, as Santa wound to me, Equadano inframa. Be crazy once so because your girlfriend will only correct me in from officer normal, also bet me normal. But don't quite our fast so the aqua cano. It ain't with the one for now. This only you be our rapping at the uncanny also the best shadiaba. Also the penny here, time churning, I catch him now. Say business, the end. What you have nothing. The amount of opportunity for say business, the name man, and as I can, who go about via Kamema, do you mean Kabama Pone is young and normal, or necessary a Shatawali? At the end of your kind, maybe woman, young getting was or catching. But a man would need to know okay. A young woman, I have a problem between the 4 woman I know, so about what may be any name, Mamma, or could put to the Sudan Adamanisi about pen here, and I walk for said the aircraft that word with here. Go the moment I be use word, you know, a chasing your also, so I want to know free benzine. Yes, I do. To me, and the man who's so too cheap. So I want to do any and crown. Now, too many caco pay. As I said, yes, boom, you know, saying yes, I'm at here. What one I shame a cara. Once as I have pream the shame the meeting was as some was war for one. Sandy 2 years ago. The moon running Phillies as I say, what did you cry? Maybe none of the many way to a man penasem. They are done the pray, but I don't know man penas or time will be. Ye mu be said the legend, be in a meeting on the American was as a man. But you move in no be an adrenaline margin, ye pay those said you see or what you to be Phillies. Say now, semi grammar personally, now will be BTM. I mean, all right, Diana Benisu to money for 2 o'clock. Sakodi and Penny for Yamra. Sanya ya kai nyina bi ya nokore pa nsem ni bebiri wo a na nke ni kwanse ko nisa ka bebi saba se na mpese bebi saba onyimfi ono anya mfa ma ne ho nim se otimi ye ibire bi obo bi ma MPP ofoforo nso wa ye kire se ne ma nya yi biade de wo ye na se niru a president Kufuor ye bi ebesi na oda su crown respect na won be di ade no visa Ghana amamuo no eye so simple obetena so ohunu se de ote no no asa be ye interviews miniano enye keto asa ni ame kan ni mrebi atwam umfa ncheme na momma memre ni abotre mesumehwe asa ma ye ni amaka achem de akyerem amani nuanom na otwa mo mpo na hunu se enye peche to mo so to mo kra ye de ewura be kyekire so amaye sa de we na amamuo mu ye de ma kom de ne beba begezi se woto na wo se se ni na na do yes ye tiska so a afedi obi ye tiska so kom de ye no anka meni no a ma pia bontia be ka acho man ne se Ghana skadi ye tibiso na say ye yide bua na nye peche disa kotu na mi kotu ye no na hunu se na fom munya abotre ma mehwehwe o man no bo so bi e do ndi sini ni begina ho nya campaign bi afoforo nye but na we nyina aka campaign machine ho e powerful so because the petrol 20 cedi na say tiska so come the entity ya na obe bie ska no so pe o say ba 20 cedi is it mi twam ko 50 ni na chiri dia then wasama be kan ni tiwai di benufo bia kotu nsem bia o say nkoma baba abe reverse sa ansem no na nka aboa mo mani mo nyama kwaso agina wo ma fansa still o mu ye twan no mbete ne daache nyene ebebu aba daache bi na za kwode ayi edam framam one na da pen wo bai na asem nhunu ne ho da wo twan tranka nkomo ede one na da pen ane uji tum so de ma wo say unya ready di ni wo kan kan kwase asem ti se bibia bam na say yo ya eno no na nka wo bu ogusu because why na ya chance ah already we set with you now we be basing over woman na be can say be ready is an insult when buni say oba when susu no nye ready me go kwam to me kan kire ene na kama expect say oba pan to say bi ni ho ye ka say etna ye be bre na ne ye kan to say o ka say bi ni wonti ni ogoyiye go bi o bi ni woro no betuma henti go betna say but nye ready there aka kire oba wo bunanim dia say won sem fata say oba oni ni nya ba it is a way in a Jobana to Akune. That's a common ba. On some common in Jamia than Nini Yen said, Yana Faza, a personal issue, or when I'm in a Pia Bonte. Some common media are very careful because me my brother Bonnie about watching. I am a personal issue. You will be yet here if we are saying I am a chemo hono. As will be training planners, Nadia, and Koyam will be 2 million Yam and Fana same trying. But your guys, you don't want to go here, ya. It's where we are, Oberman got 10 minutes. Open temana ani mu apundia be ye wi amani mu nyama ekura o say half o say o man ni me an so ntie no fankwankwa ya no from na yes at faso a one thing command de mfirima no na me njira no even so man bo nto ne ye masi awie
Trebi amo amaso de ne kofa wiba. Sack native. No ka se sa me na be ma bi o to kura chen sa akodi we mu no. De koma okodi e. Esi ediwa na wo pe. E na aba. Ya ma ja ma me ho. E ma sa native. E na me ka se ndi esi. Wo mo pe yempom. Wo mo pe. Dia ho ntansa ba. Na mo afa maso odi ndi ante mesre. Yes, ndi mesre yi ho se ene die kwan so no owu ne sa na ontena se asumdie mu na oma bibia ankoda so but I don't know this is still a plan wo fe me tie bia da so na dia na hawa your school you wo business you school what's with you that you okay what is it dey make us sebi so sebi nya do e ma enye adwuma e ma bi na hwe wo mo no sebi me se me kan because we still need men to take care of us but when you adwuma na be ma na hwe wa Ujawa no ayemobo but sebi say we okay Ojawo onyawo sebi you can still survive what I say ti even my born to him yam ko share yam come me agrada camp na boy dey see one yam let's watch the video yeah na me wo say oh me am me ama wo kwaje me kru number wo baabi wo fra me kru ni di nkomo wo send sika ma me kru on kan kire me all the you say dan waso na mo ya nyamfu so obi ante but won se nyame won kronkron amamate iti wo da so ya makan you people should come out and challenge me. I will bring your own voices to prove myself innocent. On the new crew there, or new diagram, Obianim, the whole world, the whole Ghana, Obianim say, Mama Pat talk every day. So on new diagram and new side. Why not say some we own him? Why? Do I because we own him? Na ne boa payo. And you know me be say, wow baba mi kunu me twa wo twe e ma gay yi be ye video say oni mi kuna wo bra 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 murafi. So everybody knows it. Everybody knows it. So for you to do this, you have your motive. And I am here not here to decode your motive for you. One motive for me, mo bi enu mo de yes ade no. Ehihye mo amutirim. Kana mana kwa ka bisa men. Na me wo say oh, me am me ama wo. Akwaje me kunu number wo baabi. Wo fra me kunu ni di nkomo. Wo send sika ma me kunu. On kan kire me. All the you say dan waso. Na mo ya nyamfu so obi ante. But won say nyame won kronkron amamate. Iti wo da so ya makan. You people should come out and challenge me. I will bring your own voices to prove myself innocent. On the new crew there, or new diagram, Obianim, the whole world, the whole Ghana, Obianim say, Mama Pat talk every day. So on new diagram and new crew side. Why not say some we own him? Why? Do I because own him? Na ne boa payo. And you know me be say, wow baba mi kunu me twa wo twe e ma gay yi be ye video say oni mi kuna wo bra 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 murafi. So everybody knows it. Everybody knows it. So for you to do this, you have your motive. And I am here not here to decode your motive for you. One motive for me, Angeles Mama Pat, the then and our brother, and you could see, Dan baby o kura grada su baby nyam betua ne ka. Saaba na wiye won hye dan hunu ne ho ano. But won twetwede wa setine mansa na ofurati asefo asase so. Oba walefo abema aware wo ene wotie. Abufu ko ba ekoti ohu ahia su ko no mamo betima wo ne ba. Ano so no wada 2 times. Actually hotel no koda ye. Bema wo wale wo na ani ho yawo. Bema wale wo na mekasai. Bema wale no rejete wo. Eda so no ti akata sa adaja wi so onye interview mfa ho. Eso akoto sese bema no mposo dan ne ho baabi. Ana wo baabi mani ska peso de ka cha na nka wo pa. Ka wo su siesie na chire na no kuna tena wo baabi. Wo a wo ye oba no. Ama asukọ no ma okunu betima wo ne wada. Boy ni tikuru ma enko court mpomi ana ahimfie. Eme ehunu se aye true. Allege no yifri mame. Ndia yifri mame teze wo hinwu yi. Ene ntie ne mframa no aka se ye hunu hu yi na ye voice bi ndia allege. Akura na na te wo.
no so di nkuto na twetwen ne bema wo so no unyi ntuma ba bia pa bia fakọ o kire hotel mienu so abo ha no aka we nyina na abegu social media wo oba warefo ukuru ye manhye no odo oji wudi ndi amfa na sem akwani na eka waso camera sinis wo nwi nyezo hya abro kire mpo kameka sa ne ho ye ntimi nchini wo jimi sa no tigana he ya atune agade opento kwa ni twan yi wetima nkwa himfia me anto nsa mfla wo yi se me yo ba warefo me ni akura yi nyesa waka na na fie mpo sei wanya bi we nyina wo kura timi de nani ato ana wo tesa yire ekoba wadaja onye interview na wo dodo ntwe ba tesa wo ko hu se ya wabeton na bonten ya hu se wo kuru ko bo adwama wo wachi ni wakwachi ni pakro ntinipa ne ya the voice beba na ne wo ya wukuni sabi sika de se abo sika wa ya bonsam agara de ko ndize bo so ni misere kitena duru samiri won ko nse kura because the man is nya abotre wa agara da won de bi o ma ni gimisu e da di ade e beguma na nim ase bia won ade pie papa ya very calm person ni pantena se wa wo ye oba na ne tie na obo wati dom nsem hu nyina chi wo ye konfo ye di watam nyina na ba ma ware na yere no amene wo de onya ade ketu bia na nsan ya no wo ne sofu we agufu ni ade be kan wo ye ge ena wo sofu ni be so oje ne boso wa hukunu etu ye amma broga bi kwa na ka se otimi tua sika so na hukunu meda e confirm ni a wo kan na anu no to bi agidi ani ngwasie bi abefa hukunu bi a wo ba wo ne be ma aware wo so cover na chi ga hukunu ya abotire mawo se the bible kan a wo so hunu so na ye abusua ni ti bibi asiko hu se de obesi ni be ma na tena masovo amena sovo na me na me walo am tete nsema ti se ya ni okunu ye kasa me obetene ma wo 5 won chen simple ujanya bebe bi afa 5 correct because say dem kura yi ka so mo wi wo obi aka bi wana me no me nyina enko check kwa na me de anim be ma me ni we nyina woni be ma te utumi ni breki kakra wo kwa America na obi foforo akọwo na be ma sa abaji watum no ne wote ono no ma bonte me ka we unye so ya yeso ye two wa ye oba no amwe nyame amoa no obebodam ade akua ne se de oye ne niam no utim za bodam fo kwa so no nam no because ade we de obabi akwa ye mbehye no oba wan fo ya so kawa esu ko no ma se so no wada no nku twetwe ne be ma abeka ne media wo nanim da so wontima anya bibia mpuvu se nya no kore won kuru bumfu onye interview mfa ho onto awo omu wani ma se nkire wi ase ebi obegina bi ase ne yire ntimi nya sa mo se no wodi ya de okoti so bi sandi ku sika na so do ni mpo aka mi wura mani ehuna de bi se besrew ase boy ne be ka ase nti wo so pese oye bibi ente sa na nka ne bunto ne wa be tell social media ba woni se Vodafone chip kokokoko e kan se munu wei wo abusia so mo he no na le kin na mi nim tire kura na abusia wo firi mu so wo hia dan de wi ase oba yam se hia de on pese bi be fa na bobo ano we sikanti no to na ma hunu se le kinu sikanti no ni we tie because oba ntimi ntu ne bu nyimi nimi pempenso se na da ma be na so ne de o wa abotra da so te ho sikandia na ye sikani bebre ba woni mo nyima ware de chewo no etofom die bi wo fo sikani ya kura ya ni monyam ye medie cheze na ntwe ma ntwe mfa ba bia wo pe be ma na nya be ma bia kwa no aka se be ma fu bio akwa edie se na ya appearance pa ya skina wo se kuna wo wani de bia wo so le gimi ni obi antu fo ko ka so ta no we wana be ka cho me na wo se me ka cho na ye o ya na wo ni sa de ni kwa se me ye because o mo office o mo do no me ka sa se me njira wo ba mo di wachi ma mu yedua utim de ho awan nti ni panim so aware aye ka bibia ye dwene ho no ono so na o se ton ni se ne be na mo aye dubie uti eska wo ni pamu wani we voice so dia ukuru ntwana nka ye last respect ono so wa du gimi se aguna ni ma se adai ongwa na ye ni ba Ghana ongwa na akwa aware ongwa na awo mbra awo twen ongwa na ye investigation wo hunu ni wo ongwa na ati asema ntimi nche wakoma so ongwa na ade wani be hunu bi asese oka media ejimi dudu wan sachira ebi onye ska du no da so tize no minimum ya be se ma mi onye ska go be jimi papa ko se ska mpoti ma ye se dia wo ye mwanwa oba ye de sikam e da ka papa mu na me kwa na wale mi amefu na to ko me se nkwajo
to woni monyam ne sa sika ba nkwa na ade be ma me na fro what trans one day akeka we nyina tra mo uza kwa no onya private sika na me wo no ohia me mudie madam wo pese ko oni mu ablabo ni me na nante de ja sa de we na we na tai di ade du be so chese me nu ja mi ni di dabi isam de mo ni ma be gina waji a bibi ntini anam yi fruit trim so sika de ja nse munu ni anko yanim exactly kisika ni be ntu we fruit ye ni ntimi ma ni bi no de che jonze na ntua ibu ni adu aye kokuno what of say bia he says it na mami nenti obwa didanya wutu obi ya de a wo mpe na aka no ntia wo da so tena na wo je de entini obwa iska ni ntia no aye jobiri sa sabe na ntua afia bu ni ekokuno wo dwan mum abotre se na ntua gwa do timi ya ahye kakra mo mu dwan wo dwan mum abotre eno de ya no abrabo ni monyam dan yan na fomo awurade wo kan kan twa no ba bi pa na kacho wo se ni monyam eye change te didi mpa na ayo ni pa wo se wunya kunya dimpa na se wunya ni monyam a ya na sombo che sika because sika nyina ahye ni monyam mu obi hunu so wani mo dura o chewade on chewade ketwa ntia ni muduro ni nyansa ni mudia de se kura wa obi we sika ma ne mfa obekwa de abesu so Europe is what wo sika ni bitim kodi nze mu no pese ode na no tumbi no se wo be hunu keke na mvre pa de beto won so won sere wade because o pese ayo nkofa nya dai emra no ntimi mfa na ni monyam nkobo ode ni monyam de ebade ni reason ti a wo ka ho asem na be pia mo ba bi di ni sika beto ni abra wo se ga no ma no we mpa gya ya ka benya ba bi akọ na bro che bi abo ne bra wo be so ne wadi die nkakra mo be di dama na ye fa wo be buo a respect wo de be ma do ntwe de mempena semo nipo hu na de ontimi nsechire nka nipo obi jimi ontimi avoid no nkwonanim hu ana midu hu yawo yatie ni kaplan so mfa ho adwuma na me ye na me ne wadwene nye pena ne aye be ya me meji abetena fie dikom I don't care je ko mo beda ne so a obeka akwa we ni wo yare sa na mabefo ba me ware na tena no ba media say abrawo ye ne ye tan chance a me moso nye wada da ko ya na man grad do video ba na otun nyina wudare na wo ye naked video no na nya wa be na wo wale wati we on gare abuwa toluwa abotre wa ya botre oba wale fotima ko tena camera nim afudi utum 13 da osis ya tizania anoma abuwa sambere man na wo de kire Koowaa ya tu so against our oviana na de kire Mr. ku video ni bufui Bema ni monyam 40 se okuna ne kiwu ya no wa minisa me do me yire ati ho video ne ba yo wa me jeto ata video hu hin so wa yo wa me jeto na wa ba betna se wa huru se afempo no obi pe no what do you mean be kan ya teme ko ku ka beto wasum so huna nka bete no wasum ke be wiase be kwa wie ya me agya na da so te yawo no wa bo nsu wagimi Adia na wuhia. Dia na wohwe. Wabisa dia pa ne sei. E wo wiase. Awurade nyama awo. Wonam na ada akwa so awurade ahwe wo nku amauska. Omauska wa nyawo sasa pa be mani munyamfo brane de achew. Aba bia ni munyam nka wa square ho. Asa mo so this can make impact bi niema bi akono adwuma bi a wo ye nipa bebu na wo ye wade na no kunu mu di do kama na mutimba bi uye ya ni nyina sa ya anim buase ase nyame nya hema abia wo hunu mi sa guest house bi puno eno be ko gate na no se efo juwo zo bi ewuram sa na wo hunu mi to kuro tie oh ba scandal wow ya be alive abaya fe kama se ojimi sa okra me live but wo se na esa Agas go jai sa jai. Nya wo ye no wo fa o ma me ye du adai. Jai nsem ni bi ma ne nko keke. Bu ani bu nsem ni bi su ne ntwam. So ba no se bi so se bi nya adu safi na obepembu na ono titi ni sika. Eri ama be ma na double yours. Da bi ntia Awurade ka kire se be ma na wo mu no. Aye so sika nti no. Obi num wo kire anko mu nyan sa akwa nko metete am na di sa na Awurade ka kire. Ye ni atam dwene. Ehun se de obetutu anamo
sika ndi na ode so respect na rade kire wo se so ofiri mu ne obenya nkofom de me di so obesa ye okay umka do mmegu na ni masese nti wo dwene na ye ni guase ni firi wasetrem etwe ne ben se wu ana ne nante sa da rade beso o ka cho ti me megina o me ye dede Aliku tie na sa ba akro na ne nkoda yiwuyam jinu ye my lines are open. Solomon first can you Let's go, give me a call. Let's go. 44 minutes after 7. Ebono mocha sorry Jumedi to us now. Yeah, dear bro. Hello, good morning. Good morning, Papa. Nyamia do me why I'm the lake I say. And I really want me a bear man and Jenna Bakudina. As from a crew. I am more than a map of the Bible, so I'm for my Papa, Papa, the farmer. And what can I was hoping to the day, and I don't know by a composition. I mean, sharing your wish for the fire of the dog. Not that I know what the time to name that Julia for farmers that I could you get, Julia for farmers to work at so. Now I share that. Then the love of Papa, I didn't make a time. Then I'm not glad that it's too far back. For your baby, a sensitive ocean when some to whatever. I ended up making a wood I you will. I'm not warning. I can't do what I do. Everyone that will tell my pump, you know, for power for the way they kept pretty much down when I'm before. When I'm going to see how many I will say, you're one in the car of one. You know, for 7 minutes. Because I, the woman was not to you. I would say so. This is good as a little bit because they all have a cat and who more with this cat and my own one now. I'm not them out to walk. No, we need 2 minutes to make a trouble. Take a candy don't me or go your way down. That's the whole day. And then I better who knows that they or break now. So let me give it to me. Let me give you home. Oh, I could put you and that down. Oh, we have a request the jam, and I'm not going to let you down. I don't know my name at this time. I got already know. That's just a bush on the answer. Okay. Not that, I'm supposed to see you know, Mamma got that now. Hey, as I'm your power. Now, as I'm the cat. Okay. I didn't see a police name to see movie. Let they are more player with two. Let they are what I told the cool sapphire. That I was never come out and say, I was going to walk the camp. And I can't say for you, the people near four. Then you will be a fool. Then if I don't pay, send you for another one, so follow to let you be a force, and if you with a force, you know what you're going to say. Let's see the good to Luna and she go be a fascinator. Then they just have to touch yet and see your for you. All right then. Let us say hello, good morning. Good morning. City, we didn't baby our friend fee. All right, back for into one of it. Okay. All right then. Hello, good morning. Hello, good morning. Good morning. But of food in baby, our friend is free. I know. I'm on a sucker. All right, join you. I know you all my the car near the museum theater. Ghana cannot say, or by that, you know where I here. Not after your bush to say, who can want to be a food being to say, or by that, you know, what we are. But the very idea, yeah, say, you know, but you may know, you tell me, you said you want to do the own memory. Some of the castle by a day, what can you do for India? Yeah. Because you couldn't even know, many small
Na bom for ya see ya ya free you to ka de start for the on the anya no. We can create. Ni ya say ya to na ya o da na le enwa. Ni na ti o me ti ni ka go ya we. Na that de ono wa ko ta ni ya ma mo ni ya ta mo no so ta. Akra da o le. Hello, good morning. Hello, good morning. Na ko peru. Nyamla do mo lo pa le brofo bete. Okay, you see one no pay. No party, no party. I just for the yes time. Mummy, I see me. I have no idea. You have to take it as I need. So if you know a true book, now we didn't have a move. Because true, Bible like a troll. And I'm not putting a room. Just the beginning of Bible. Ask the beginning of Bible. Just bring them to Bible. Most physical community, I can't work out the two are sorry them. If you know a true book, now play for me some man. Onu kwa mbe we should be the preacher of Bible. E dey so no akwete wa ya the church say it is na among for most project for the say Ghana for say ya do we. If you me ya do you. Ya so project for the activity dey work in the. So what na let me ask them. So what who can be that for the whole we are going to do issue. What would be the issue? And if you remember what I think is something to be a good. I'm going to be for it. Yeah, that's it. Hi, good morning. Hello, good morning. Good morning. Me ba chodin baby a friend bi free na wa ma ne so kakra yenko. Hello, good morning. My dear, we didn't baby a friend me free. All right, come into it. Me pa show you. Yes, yeah, that's your comment. Hi, good morning. Hello. Hello, good morning. Good morning. Odo you didn't baby a frame me free. Okay, Nana Jan, yentio. And then why Nana me das. Yeah. Hello, good morning. Hello. Hello, good morning. Hi, my dear. Who are you for, Niana? Great. You too.
Yeah, that's it. Hello, good morning. Hello. Good morning, my dear man. So kakra mama wadaro ma udi. All right, Daniel Intiwe. Yamin Shaw, so yeah, that's it. Hello. Hello, good morning. Good morning. Mera foodin baby a frame fee. Okay. Pacho yinti wa no pay. Badaro mamo anonko. Me bacho kasa yeti o. All right, I think okay, last caller. Hello, good morning. Yeah, Patrodin baby a frame free. Any mienti o wadaroma. Okay. Yes, so yeah, that's it. Thank you all for the phone call. There are things you mean. Amen. On your be akasi emaye. Great. Na fe bi aka che obi a wotie ye se KUMAWOOD TV.
Koowaa mbetuma ba so asra madwumadi na kotote bia wo bia wo ba bebo dawuro na madwaton de no akọ akire epon na ahwe course na eba na akire se kwa akire ebi obi a wo bia mfa na adwuma no meso yasre na yintimi nya adwuma we nche Ewurade nhyire obi otie anopa yi bia onye ne kese na na dom bonsam otie Ewurade Nyankopon wonhyira no onye ne kese ma ya. All right, for your quiet, I said thank you so much. But I have this message I would love to read for you quickly. This from my mom. Boss says that a woman bring a guy's secret out is normal, but if a guy explain its parts of that, it is a problem. This is the reason why I hate some Ghanaians. And my mom came back to say that I pray every day that my wife will not get money past me, otherwise I will be sorry. Diane. I do thank you all. I'm afraid for what you bench. One of messages by no. Yeah, that must say executive producer for the show. Ura Sam Darkus. Director you Ochonos or famous any Ninia Uma and a bomber chidom or MCR. Yakramo, your channel. Enjoy your day. Bye. Yo, man, this is the nation's uncle, Offer Bishop Lumba. We are sitting in our family. A Koowaa Jumadi na Ocean wo KUMAWOOD TV so no. O man no kura sa wo mu. To me bon me kwabini si anu mo mo fa mani abere. Me se mu nyina mo nka me ho. E wo Koowaa Jumadi so, e wo KUMAWOOD TV. Ne nka no kura nkire nipa. O man panyini yamfo so aka no kura kire no. Sa na minister yamfo so hia no kura. Na nanom ahemfo apolisifoɔ asojafo. Ha obi bia wo fa kura me yebone me hia no kura. Bo me